Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Sa mnom je... Imšo Ahmed koji je propao u rudnik, bivše psodilina poplava. Kako me ostali zovu? Ja nisam youtuber. Jej. Nej. Eto. Jo, majko rođena, ja sam sad jeđima da ih ovdje možeš šuma. Pa onda izađi. Pa kako da izađem od Rahmane kad sam zatvorio? Majko rođena. Čekaj, vrati se na onaj blok. Što? Napokon, sunce! Pa bio se izašao prije nekoliko sekundi. I opet je. I našli smo u prijašnjoj epizodi, našli smo ovaj veliki ko neki kamen, pa sam bio tu ja luđak da upadem u onaj spawner u koji smo mi našli dobre stvari. Ahmede, daj da ja vidim samo, te baci. Ne dam. Hajmo sve ove stvari da stavimo u kovčeg, neki pošto ja sam pretrpan. Ja mislim da nema više. Čekaj. Jap, ostavim još malo mjesta. Ahmede, Kovčeg. Ahmede, imam novu ideju. Koji nema je više ideja. Ja ostavljam ove stvari. Možemo napraviti dvije. Odakle te pet kaktusa, ja sam mislio da imaš 5 komada na lišta, imamo tako 4 komada metala. Da. I I dole ima negdje, dole i 12 strijela. Ja sve to stavljam u ovaj čest. Ahmede, Ha? znaš li gdje sam? Ne. Na drvetu. Aj. Pa ti si prava vjeverca. Ljudi, pišite u komentari. Yes! Evo ga! Imam će, dam pijeska. Nemam. Ja nešto imam. Možemo Ahmede, Možemo. vidi gdje sam. Yes! Ovdje će nam biti kuća. Ovdje će nam biti kuća. Možemo napravimo kako se zove ona, je crafting table. Crafting table, eno ga tamo iza te statue. Nešto pa, tamo. Dobro. Evo ja sad silazim. Ja želim sada, znaš li šta? Gdje je bat lupi crafting table? Evo ga ovdje, brate, sad ću ti ja pokazat. Evo ga. Gdje si ti? Evo ga. Stojim sad na njemu. Sad nećeš ništa kraftovat. Daj sam blok, daj mi te blokove. Mogu napraviti TNT. Što je kod tebe tako mrak? Zato što sam po strehom napiskom. Au, što si Pardon, podario? izvini, htio sam Čekaj, želim te vratiti. Evo ti na, stik. pendre. Eto ti Šta je to? blokovi koji sam ih htio. Yes, Slučajno sam ih popio opet. Nisam sad. Eto ti tu. koliko ima? 6 komada, hvala ti Bože. Zar nisi mogao više? Zbog tebe sam u prošloj epizodi, znači, Crkupo sam ja sve stvari pokupio i izvuko se ih. Hvala. Da, ali zbog tebe sam čak i napravio karpet od vune. Zbog mene. Yes. Koji si ti čak? I sad ja moram... Napravio sam TNT. Imam 8 kak se zove redstone. TNT imaš? Ja, napravio ga ja sad. Koliko imaš TNT-a? Jedan. Pa nije loše za početak. Ljudi, mi imamo TNT! I sad da ti kažem nešto, imamo 18 onih mina. Ne, onih. Imamo kak se zove diamond. Chestplate za konja. Nažalovo za konja. Ali zar nisu mogli možda jedan... Metalni chestplate. Jest, I jedna boot, iron. Ne, farmerke. Farmerke bi bile bolje. Ova fu. Čekaj, sad ću uzeti Ja bi uzeo farmerke, ti uzmeš tu. Pun nam je chest, ako mi skontio. Pun ti je inventor. Ne, pun chest. Dobro. Ovako, ja idem praviti našu kuću. Uzmi meso. A ne. Aj. Napravit ću nam bow. Ovako. Ovo će biti rizik. Tu, brate. Gdje vamo, ta će... Ja više ne mogu hodat. Gdje je onaj... Jel trebaš hrane? Ne, Treba ti. ne, tu sam ko grud. 5 imamo ovih stikova. 5! Odezao si meni hranu! Pardon.
A nema veze, kako god ja ću početi praviti ovdje kuću. Ja ću početi napraviti boulder. Ali znaš gdje pravim kuću? Znači da ja pravim nama doma bowl. Wow, Ja. to je ekstra. Masa. I kak se zove? Mogu napraviti 4 vune. 1, 2. 3 vune mogu napraviti. 3, ja imam već jedan krevet. Koliko ti imaš vuna? Jedan krevet imam nešto. 3 vune. Jes, imam 3 vune. Napokon možemo spavat. Ugasi čitovanje, odmah. Tiho gazi. Jer ja nemam pojma. Ovako, hop, ideš setting. Ako ovo ne bude najbolja epizoda ikad, ako ovo ne pređe 100 lajkova. I ako ne dobije onu pohvalicu, ja ne znam. Koju pohvalu? Onu ko neku statuju za YouTube, šta je ono ovo je drago? Ne znam. Ak ne dobiješ, ja ne znam. Ja nam proširujem kuću, Ahmede. Prvi put da ću živjet na drvetu. Mislim, ovo mi je drugi put, ali prvi put mi... Dolazi dole, Abdurrahmane. Trebaš mi pomoć za rješavanje stvari. Koji? Prtljajnik, cijeli chest. Ima 2 boja za nas dvojicu. Jej. Chestu, sve u chest trpaj. Evo sad ću ja napraviti ovdje sebi čest. Pun nam je chest. Imaš li kamena? Kamena. Imam. Koliko ti treba? 3 komada. Napravim sjekiru. Čekru. Jo, Ahmede, šta sam napravio? Ja pravim kuću, znači, na drvetu. To je najnovija ona epizoda. Najbolja. Imam sjekru. Ja sjekira mi treba, daj bak, daj. Imam 2 stvari sad, koju ćeš prvu? Sjekiru. I dobit ću mač. Nije dobit mač. Dobit ćeš nešto drugo. Sjekiru. Ne? Boom, yes! Tu! Imamo strijele. Koliko? 18. 18. Daj meni 8 strijela. Čekaj, 18. 6. 6. Dobro, ja ću uzeti 6. Znači 6, ja sam uzeo 6. I ja ću nakopat drva, nama... Nema zi. Ovo ne. Evo da zbatiš. Mam 9%. Ja čujem ono što ja ne bi trebao da čujem. Da, rekiš. I sad ću ja to podrekam zato što sam napravio 4 izdjele. A ne krevet. Čekaj. Ovo ne. Meni pripremač. A ne me trebalo čuti. Abdurrahmane. Ovo jes. Evo me, penjem se na našoj novoj kući. Penješ se. Jop. Dole su sve strane stvari. Okej, pik. Pik. Tu. Pri kraju nam je i pik, sve nam je pri kraju. Meni nije sekira, mač i luk. Ja iz luka nisam ništa ispalio. A ja mislim da ću ispalit, znaš kad? Kad me budu šipcirali skeletroni. Ili streletoni ili skeletoni? Skeletroni, kad me oni budu najviše šipcirali. Kad me Robin Hood bude šipcirao. Dobro, ja ću ovdje crafting table, sebi staviti i chest. Jesi vjeverce. Osad ću ti ja dati nazmak vjeverce. Vjeverca? Vreverca ili vjeverca? Vjeverce. Dobro. Znaš kakva su vrata, brate mili? Metal. Nisu metalne vrata. Čekaj, koliko imam metala? 4. Pa, imam sorda. Ovo ste stvari. Ne, sad sam srušao. Primišljam se, gdje si? Evo me gore na drvetu. Vidiš li ti to nešto? Kako se ti gore popio? Pa, pomoću tih lijana. Lijane. Evo, sad ću ti pokazati kako sam se popio. Evo vidiš. Evo sad ću kaj silazim. Feniks. Zašto ideš tamo? Nemoj ići tamo. Vuda, znači idi gdje je ovaj kamen. Morao sam postaviti kamen jer tu nije bilo lijana.
Evo ga. Jesi ti? Jesi ti? Evo ga. Smrt. Evo, ostavi ovdje krevet. Strah me. Što? Sidi. Ne bre, sad ću ja se vratiti. Evo, budi na imamo bračni krevet. Bračni krevet, ne želim tako. Ja, Ne ne, možemo još spavati. Jej. ja volio da se spavam. I ja. Ah, fino. Imamo krov nad glavom. Fina kišica. Zelena fina. Živo se slego. Živo se slego. Ući, ju, skoro sam pao. Si napravio da mi daćeš, a nisam sam znao. Ne. Nisam tako prije nekoliko minuta sam napravio čest da imam. Čekaj, ja treba naći crkvu materiju. Ne. Materija ili bakterija? Bakterije, čekaj. Ja ću vam postaviti. Evo ime i prikraj. Ahmede. Ahmede, jesi dobar? Jesi živ? Jesam. Jesi? Pomakni se! Ako si živ. Ja gledam u test. I držim to, trebamo otići po bateriju. Požuri. Šta ima tako? A to znam. Ok ljudi, nadam se da vam se svidjela epizoda. Ako jeste, ostavite like. Žao mi ljudi, nešto sam se diskvalificirao jer Ahmed uveda prazna baterija. Pa vidimo se u sljedećoj. Ćao!